Sivusele Maswatini lamahle singena khona ke lihleleni lecacada inkinga emsakatweni lohamba embili kuteka moya iKingdom Online yatholakala ke inkundleni tekuxhumana khona ku Facebook ngihlelila nangitena sibali socacada dona inkinga mdlula uvusele Maswatini. Awu nami sangilekelele esiveni sakhe lo mabanda labanenge basibayihlaba inkunzi velela inemandla bayilwisa kodwa ngayibona ikhweshe lenga kusho eMaswatini akithi kuhlothi sibambaneni incabanga nangabe sakuthi inyanza nayibophile sibambisene siMaswati siyele kuyona abantu bekwahamba bemabhuluku solo bathi kunje eveni uloko nje eMaswati lesitantshela kona ngilokuhle ngilokakhako ngilokubiya live lokuthatha abantu abethu kusasa babe lekusasa lelihle bendakusho nje sihlanganiswe inkinga labanenge abasakwati ukucacada inkinga so ukhaza umuntu adwanga nguloko Maswati lamahle Malume ubonakala umuntu lo sulekile kanokhuluma ngetinkinga ngabe nala ku letinkinga tikhona noma nje ufuna kuye ngeMaswati la usetinkinga tikhona cha mbothola omkhulu njoba nangibika nawuyindvodza uyabeketela ngisho kulukhuni ngisho kulula washo nalomnye umhlabeleli mbothola omkhulu wathi kuyonke kuhamba kahle ngisho kungahambi kahle ufuna ubhekise nasemahlotini ungamkhohlwa bantwana bamveli ncandi sikhuliswe thina andabogogo emadladla bese athi sinakuna nginga sima ngehla kwesibaya sibike ukuthi njengoba kamdluli bomdluli nali umntwana nkosiyami so sithithile cela sibambise sinalo ngomlibalo wembili kuhlale phasi kuphiso kunatho nathi uthiwa ngumchombothi labanenge sibabalekele kulungeni kanebelungu bayivula ishampeni babonga ngiloko nje umbutho omkhulu asisibathathe sibathi cha siphakame nabo umuntu ngifuna ukungena kulenzaba lesihlasele live kakhulu la mzalana inzaba yekuhlambalateka kwelive semaningi lamajala bonakala hlambalata live nahulumende angathi ukuthi lenzaba sitawuke siyende njani nje ngoba kuyabonakala ngathi kude nalo liswado libashaya ko laba ngoba lendlela sebanza ngayo seyithanza kuphuma esandleni umbutho omkhulu nje wangichaza sikhulethi itolo sathi ukuthi kutho la ukhuluma kabi ngebukhosi sathi ukuthi inkosi yethu uNkulunkulu wasemhlabeni ngiko naseBhayibhelini bathi hloniphana emakhosi enu asemhlabeni niyawuhlonipha lasezulwini lapha mbutho lomkhulu kusukela le youth lama 2000 vele ayengeka kwabuya nento lokuthiwa bosile ithi ligwayi isikhulethi nesathi ukuthi nenkantini inathwa amajala amadzala lasa ahlelekile ngubekisele ngento lelo ngoba kwathiwa lapha abantu kushoniwe bome ukhanza umuntu wakhona memeta tsaki ngalo ukuthi tshwala bephuma ngelicense sesiyabuka lapha iqinisini nje sigcwele amabhox store bantwana sebasinatha bayethuka vele batokubhekisela phasi lenkosi yethu kepha thina sithi ngeke uzokwendekela lo mabanda loya ngumafutha afulele loya ngumbango nkonzo kayikhweshe kuyevakala sibali nasikhuluma ngekhosi sikhuluma ngekuma kwale live sikhuluma ngekuthi ke nali live lithuthukile live liyaqhubeka liyaphambili manje uma ngabe labantwana sebahlambalateka sho sinala batali bakule emakhaya bayabahlambalata lapha mbutho omkhulu njoba ngichaza ukuthi la lento limelele endlungu engcongwane sikhulethi ngesathi ukuthi nakuthiwa kuyosekanene aswamemeta lo memethile bephuma umuntu ngena ngemuti lijala khethe emangweni sekwaphela kwangena nayo into yini bathi idemocracy nawe ilandzelela lento democracy usiyawuthi khanza mbutho lomkhulu seseswele nokuthi siyawulalapha uyongena ngisho emohomeni uthi uyongena emohomeni udlweti bawo udlweti mfini nawubuka nje mbutho lomkhulu nasingathi siyabanika leyi angikuthembisi lutho kuyokubaleka nje umthutwana kodwa ngiyamthemba mina lo mabana inkunzi kayikhweshe tibathe kayihlaba toyinikanyisa iyasho ukuthi mina ngiyawusima ngimpanze elive
inkosi ayitalwa mbutho inkosi iyakhethwa inkosi ayikhethi iyatalwa labaningi sebasonisa baqhamuka mabuka nje ukhona kuthule South Africa sibale bahlale bagijima kocha nje bahlale babaleka wonke malanga kusuka Timbi kusuka in ngala nasekubanjweni ngetihluthu kuyagijinyiswana lekusho ukuthi impilo lesitayiphila le kepha mbutho lomkhulu kocha sisekhona nayo ingonyama yethu nedlokwazi lemangcelo zakhweshe ukuthembisa abantu abadala laba uNkulunkulu wababeka usathi ababusisa basatawudla tithelo netithelonyana tebatukulu bathu asibambaneni mbutho siyekele into tebana live litawakha lembili sesisuke saphakamisa indilinga kanti bathi asibamisa umculo sathi gijinyiswa indilinga isimoshini ya kungaba kuyala nje nasebatalini emakhaya ukuthi phela umfana akaqale afundziswe letinto lekhaya ngoba azaphumele ngaphandle nje kusho ukuthi kusuke sekonakelele ekhaya ukhanza abantwana sebamile lapha etitolo loyo sobhema kosikiliti sekwendekani babhunga yona lenza ukuthi ke batawenta njani imimonakalo leyendekayo laveni ngoba kube kuthiwa bahlaliswa phasi lemakhaya nasemiphakathi imimangweni nasekube khona letindlela ukuthi sibali labantu labantwana basinabakhula bakhule bathi ukuthi live liqhubha kanje lihamba kanje lihamba lana kuhlonishwa kanjani ngoba live leli lakhiwe ngesekelo semasiko amasiko ngiyola lasichube isikhathi lesithi kangaka ngibambe lapho nje umbutho lomkhulu sesavala kuhlalo esangweni bese yathi sivuke ebusuku thanyele esangweni ukayini imbasha niyabuya nikayini imbasha niyasuka lapho loba namhlanje nangathi uyabuta utheni bathi lahlale lipalishi lalidliwa nguluku bese yathi usithine besilithatha ndungu lifakwe lapha libiliswe kabusha sithiwa ngento kuthiwa singwa sasihlala emsamo sihola na ungena namhla ngakhanze umfana ngabaleka sibune nyongo sasibona amathima lapha ekhoneni dikhongotho nothinja ngasibune enhlatha athi gogo hey mtukulona hamba umtamathisele umfakele sifala kahle namhla ngabuta sifala kahle mbutho lomkhulu bamangala nabathu uthi unangishukela lo brown lo ndima lo losiwakha na iBig Ben lo phamisa umnotho eswathini angithathelenye lechamuka lapha ke kalubamba lomdzala lana ke bantu balapha kalomdzala bayakhala lana ngebantu bakha umgwaco ukuthi ke ungathi lamajaha siyangafika lapha sekabekela amathende awu lana letindlwana tabuma hamba nendlwana bagcina sebalana nebufathi bebandla manje bathi ke kugcina sekutaleka nebantwana bangababoni kahle ukuthi bafute bane emakhaya kuthi engabe bangayenda njani le nkinga lena babantu bemanga ngibeka mbutho lomkhulu kufuna mbutho lomkhulu siqale etikhulwini sikhulu sibe neliswati sishezise leyo ngapanye ngubekisele nje kunanabo nyathi kunanabo roots leti ngapana lento tine baphathi kufuna babitele umphathi uthi umphathi lapha sekonake nale ukuthi lokunye mbutho lesingangeta kuyalunga nalo kuseti ngapana ngathi fika la emangweni kunemgijimi kunebagcugcuteli kunama MPs kunanabiqopho ngabo lekufuna labantu lababetele abantu babo laba ibekise nje babe bathatha bafundzise laba lo msebenzi kutawuphela na kuhlupheka lesibona eveni lo vethi DNA inqumbe letimbutho lomkhulu nasingathi nje siyangena kwentwa lento esilunge DNA ngakhaza umbuhlupheka nje yithithe bamthuka kamdluli uyafika sithi awusiwe lapha kamdluli walapha kagama yenvethi inkapani lena ile wakho umgwaco ufuna kutenda sasicomplaza uyabona nje nawuthi uvakashela le tinkapaneni lekubo umhlumo ngibekise ukhanza umfana sekafana nababo kamakhelwane ukuthi uhlala ngala kamdluli ukuthi ufana nababedlamini ngale uyabona ukuthi lento seyithanza kungenana lamakhaya nyana uthi wetadibane emahlangeni mbutho lomkhulu kwalimala lawo lokuthi bahambe basishela ukuthi kune-TB endlu kanti inyalo le generation lesesikiyo mbutho lomkhulu iyavuma nje ukuthi njengoba sibekisa nje lenkampani lethu leli gangelela kumahlala kufuna kusukume lesikhulu sihambe siyothola lo director nasithola lo director lenkampani ajeziswe lamajali egileletika nalabomanga balifuna lomshwathi manje uthatha lishayiswathe indvodza ayikubuke kabi seyithe umfati wami umhlambalatile kanti nale makhaya kuyakhuthata lokuthi umuntu lomkhulu akuvule lisaka indvodza ibike nje uthi
angisafiki imbabane ngiphelela la ivutshini sithe asihlanganisa thathe likhambi besikatheni ke besigena la kuthathwa iminsinsi isigcobo uthi uyechatheka thoba sekwaphela senangena silungu manje mdlulana uma ngabe asengibekise nje ngami ngithi angisafiki lembabane angeke yini bese sofuna ukungihambela wena ngifikela lembabane cha mbutho lomkhulu kuphela lapho la silungise lento lethu letihlahla besithigcoba mbutho kwawungito lodlutho lebethi tsinza tolethi ndotilunga ticonze mbutho lomkhulu nilo majana amadzala wawakhanza na 5 obafati ngalokuthi bekunkunzi kayikhwesh iyantu uthi cha ngishayela lapha kalagama ngishayela kalamthetho nekalamsibi nansi navala tinjol speed ansafunto hey sonana tifo nyalo awusayi manzane kanti kusita siklina yonke imoto mbutho lomkhulu iyaduma nje iyaya kuservice uyanini kuservice lo titawuze ngabe yabukile singabasola mbutho nalaba bemgwaqo bakhanza umlale kwasha mbutho hey sibale lenza bayi imadima lena ifuna ukuthi yathi ngicabanga ukuthi kufuna ngithathe umfati ngicabanga ukuthi uma ngabe labo jeke bangasaphakami ke ngiyawu bese sengibaleka ngibhekapi sokuthi umuntu nje konchaza ngithi asiyelele into ukhalela emcamelweni kume majayeni fika ushathi hey ngosi yami sewahlala kula ka fast akusayi lapha kokho tawuvela lenye jangibekise mina wakashaba manatha into naye ngaphila sewuthi yosilive mbutho selathabuka indlebe anisabambisana ukuthi khotha la into naye thina esikhulu esikhothisa city bese la uyinje uyayibika idzatshule lokuya shiso lapha etiko kufaka leso silonzi 1212 sophilile sekwaqala tibhedlela sokhanza indvodza ekhathe esibhedlela thina besijwayele ukuthi kubanjwa lenje bido bokuphuma isiti lapha mkhulu aphuma nesiti buya lana wendani sengizayidlalisa yangiluma mkhulu senabalekela ngithi senabulawa ukuthi senidiphethe ngiyo nje la event sekwavuka umsimo umfana omncane useyakhona ukugomba emehlweni sikhulethi kwaqala indvodza ukuthi ugalela inkomo ithi misale inkomo ugijima umlandzele imboza yami na bikafele emathe phansi galophuka ujakela esitolo na ubuya lathi akhishile namathe lala phasi kubhense uthi uyofika ekhaya awanomba cha ngiluse kakhulu wayebuya uthi ngishayiwe bathi buya phinde zokuphila sesonelo naba bemalungelo ti bantu bethu sebaphumile esandleni kodwa ke inkinga iyaqhubeka sibalana lena ke ichamuka lapha enhlana kahoho lana ngibuka nenza ukuthi sibuye ema-holiday na Christmas nasibuye ema-holiday na Christmas sivulwa tikolwa bantwana labanye sebagcwele futhi nakhona indaba bengikhuluma ngalo ukuthi bagcwele la titalatini manje kunale nkinga ke bantwana lapha kahoho bayakhala ukuthi bantwana bathumile esikolweni nabothishela bathumile emakhaya bathi ke ababuye sebabhadele lokuthi kani kahlehle uthini uhulumende ngibani lo kumele alawule letikolo ngilabatali noma ngilabothishela inhloko noma ngihulumende lokuthi bantwana athi uhulumende bangaxoshwa esikolweni kodwa babonakala sebaxoshwe kuthiwa abakabhadali la mbutho lomkhulu sokasichaza inkumbi yabothishela sebajoyina nawe tinhlangano kunabosayoko kunabobudemo uthi bute mbutho lokuthi lelive liyakha ngoma liyasha kepha nje mbutho lomkhulu lemngakusho mnekuye lapha mbutho lomkhulu ngiyacela emakhosini akithi sesimane sivule isonto emasonto sekawuthandaza ndzawonye sithandazele live ngoma lelive lelo nambutho lomkhulu silinyata usilabantwana uthi umende ningabafaki lena bantwana baye esikolweni bajikisa kwanza nayinto nale ngithi ngalesilungiselo maphara so khanza umfana mncane amasitolo ngathi siyawasitolo uthi buto uthi lo mfana yini la majele lokunye umende wethu lokunasilungiselo kona mbutho lomkhulu asekuyela yena into enombolo la majele kuthiwa ngo-28 ngo-26 yebo kwathathethu bemithi bafana bathe ngcono yoboshwa ngoba ubuya semisikhulu uthi uthi ngisipi nje lo-28 lomkhanze office
ngophi umbutho wobalitonyeni lana mbutho lomkhulu ngithi lesanzisa indlala evele sanzise bugebengu evele bothishela lesinabo lengaphela mbutho lomkhulu kuke ngiyawuthendela nje ngakuduma imoto ngiyawugiqita emakhosini sesilungise sesathi ukuthi thishela lesitamkhanza angafundzisi ahleli siwe asohlala kakho thishela manje silinyata ngento naye malungelo nangabuka nje mbutho lomkhulu nguphi nje thishela longalala nemntwana lapho bamceba khona labo thishela sebaguquke bavukela uhulumende wethu bona kuke bayathendela ngabe kugcwala bonke abantwana bemithe kuvuka emapare vele ngoba nje mbutho lomkhulu konke kungabe sesibhekisa kumveli ncane siguce phasi sithandaza wena ungetulu silamlele nalo ivele yasha mina ke inkinga lenginayo wena sibali lokuthi labo thishela abathumela labantwana emakhaya basala bafundisa abanye esikolweni angithola mbutho kuthiwa hawu wasinengibekisa nje khona lo ndvunankulu angisamkhumbuli lo wathi no work no pay bakhala babona lokuthi lo mtsala sophakamisa uSwati kanona mbutho lomkhulu asingabuyele eSiswatini ubuyele lokucelemba zosebenze lenkemba umuntu ongabaye seyinkosi seyisendele uhulumende wethu cashwe emajaha latawuhamba latikolweni sekabuke ukuthi labo thishela labantwana babaphatha ngalini bagcwele abantwana laptalati nawathi uyabuka nje usehulumende wethu wasivulela nasikole prison bathi bantwana babuye ngibekise mbutho lomkhulu khanga ukuthi umntwana ukwazi umntwana asafunza isikole bese uyabona uhulumende uthi hey nalokho ekugcwala lamajele angivule isikole wale nawabuka ukuthi solo sizama ukuthi uyazama ngosi ukuthi wakhalive kunebantu abalwa naye kepha mbutho lomkhulu ngiyakutshela kona ngeke bayikhona le ingosi le ngevakala mdlulo uthi nabo labo thishela kahle hle ufuna ukuthi babe nayo indlela econdziswa tigwegwe noma nje kungalandzelele kahle lokuthi ngabe nawuthi uyalandzelela uyabukisisa ukuthi babese babhekaphi uva kuthiwa thishela sokushintshile sowule soyobahlupha phambili kanti phela uhulumende akasinikele ukuthi uthishela nangabe ucisha umfana nje esikoleni akayikhaya mbutho lomkhulu ngingabekisa nje nakhona lokudla ezulwini yabo head teacher nawuthi ufaka umntwana kuba la ngasumsukela yakhe angathi uhulumende angasendela njani lento lena kube bedebela mbutho lomkhulu vele wathi ngasikhetha khona lamalaweni sibuke lithango lana lihambe seleka bo teacher laba bahambe naleli mfundo tawo bayele eMelika ngoma lento lena bayikopa le kulobo babona ukuthi babuye ukhanze umuntu omdzala ufike kuseni phume kanye nothishela athi hey hambani sengihamba shayile isikhathi sami shothi isikolo setaba ngamabala emadvodza la sebatenda taba netibongo letikolo kuthiwa hawu lapha ngalabhende tawukhanza yena kunesikole lezi sineze ngisisho umbutho la hey uthishela wakhona hayi uyinhlulu inhloko emshweni ulizambane lelibolile ngathi uhulumende nangasendela lokuthi sekungene abantu latikolweni babuke lembatho nawe ufuna indzawo ukuthi kwele kanjani atikolweni ukhanza umuntu omdzala sokuphelela idola sibenalo nje ekhaya uyawuzama mbutho lomkhulu ngulowo mbutho kepha uhulumende wethu asekasibukele lokhu tawuphelela amaphara ngoba labo thishela hey bagama wena indzaba nayi-ke nabo bafundisi uthola ukuthi bachamuka le mavili afana naboNigeria uyawabona musi lamavili abo so labafundisi nabafika nabafike basinge bathi mhlawumbe bona bahamba tikwemandi mhlawumbe bahamba emoyeni kunana inkinga nje la nichamuka lapha endaseshiselweni uyakhala lo babela uthi umkakhe sothatha imali ahamba yonikela ngayo esonveni naye siyambuta le ndvodza athi ngabe kuyangani ukuthi aphe kunikela esonveni athi-ke hhayi uthi umfundisi batawubusiseka tonke tinkinga titawucatululeka nyalo nje sikhuluma nje ukuthi-ke bantwana bahleli abakakhoni-ke esikoleni ngalokuthi imali yonke iphelele esonveni indvodza kodwa ingakuthatha ikuthini lo ya mbutho lomkhulu nabathi bantu besifazane bahlala bahusha nemimoya nawuhusha umoya ubhekane baya ngakhona nangakubethela wena mbutho lomkhulu tawusuka nangibantu le nalokho sesihlamba lathi abantu ushiye nabantu
basi nangibushile munye lebe mamirate kwakunguye Mveli Ncandi hayi omunye umuntu ufika lanathi umuntu hey ngase Nigeria ngabethela la nje kunejane lazo bela phasi wheelchair bayithatha bayifohlokela bathi abayilahla wathi nala phume ekhedeni wabuyela umuntu ahlala phasi wheelchair seyijojiwe sekufunakala imali yokuthenga lenye wheelchair njengoba bethela mfundisi la jayithana labafundisi laba sebanza ngebugebengu labanye umbutho bayadla ngalento le afike lo muntu lapha kini anento le simangaliswa wathi haleluya uvele umake aseyamanzi imali endothi yami ebhange ngiyakunikela kulo baba sitawuphumelele niyo umuntu omkhulu lo lakathini umfati bekangathi uthi uhona malini wendvodza umfati bekethe ilungelo kwakhe nje ukucela ukuthi baba kushoda imishini nyalo labafati leso sibathethe bafubana nayo kodwa inhlangano kwabo nabo ngisayihlanganweni kuthatha le mali yakho mbutho lomkhulu ngiyona labafundisi laba bafika la ngakibo ngikube senze mbutho lomkhulu langasuka lo mfundisi lo uvakashale kakho kungaphuma iplate longazange sokudlele kulo umnumzana walakhaya uzubabone labantu laba ukuthi balumwabo mina ngiyibuke la tinzaweni uthola ukuthi kunanawo majalo uthola ukuthi ayathandazelana noma mhlawumbe ayenda lemilingo yawo ukuthi mhlawumbe uthole ukuthi abaseka athe kulabo make la kulaba fati bethu atabasita kube kanje ugcwala labo make le tinzawo emadfotha mhlawumbe kuyangani ukuthi ugcwala labo make noma mhlawumbe anibayise enzaweni etifanele uthole ukuthi ngabe wena uhamba naye phela mawa wakho yamtshela ukuthi la Nkosi asisihambise ufuna impilo ngala ngoba sekwagucuka kulabo make labayagcwala kule tinzawo lapha mbutho omkhulu ngawakuhlaba ilwimi kunalabo abahamba ngendlwana so bahamba ngendlwana labo balanza thinto dabo la kukhulunyiswe labafati bethu lomnye labanye bahambe lapha mbutho lomkhulu kufuna sibike esikhulwini abafana labalapha lapasala kwetindlu eqiswe sezweni elikhulu mbutho siphelile ngalabantu kodwa nje nangathi ngiyaleka mdlulu nje nyalo kwanza ukuthi nawe umcashisile lo munye lapha lapha gcwele bafati bebantu bangena baphuma kuyahlanga khona lapha ebaleni kaMdluli ngitheni ke ngaMdluli ke ngoba phela ngisho ukuthi nabo bakolo umkhuba ukuthi kwendeke na inkinga lesikhuluma ngayo la angithi emakhaya umuntu lomkhulu selaphatha abafati sokwaphela nje ukuthi ikhaya liphethe indvodza la ukuwa nje uthi ufike ekhaya ngiyawukhulelela nje bathi ngitsenza inkomo ngisayamake ngeke indvodza ithi asibhume khona la isangweni esibayeni nisho cha le nkomo le ngibika la imali nayo bita mama sokwaguquka emmema senginina la mtalawo sengibona abafati abathatha inqumo la sengabo labafati ngakubethela nje mbutho hawu baba le nkomo ithengisa njani uyibike malini labafati sayinyatwa lana mbutho lokukhuluma ngomnika nje inhlangano yenye emathoza uthi cha la ihlangano emadodza njengoba washanga lakho nyalo uyela police station ushayele makwasenzo dova nabashobele ngana ushaya mfana yesiyetha siyakunaka lento iyalimala lapho mbutho akuvalele inhlangano tebafati kodwa nje ngalokuthi phela ungento bese sokunyathela konke lokuhle ngokuthi uthola ukuthi thina singamadodza sikhona ukubeka kulokunye uyabo asikhona ukubeka lapha emgodla godleni utawuthi ubekile uqhamuke sewuhamba ungasayibona indlela sochuba imbudi lokwenda ukuthi labo make kulokunye bakhona lokuthi basibekele kahle noma nje kuthi nakufika labo December bese bayakhala lapha mbutho lomkhulu simatshala mazala besathi ukuthi na ubeka imali uthenga inkomo nangibeka imali ngithenga inkomo mbutho lomkhulu sesavula lathi inhlangano thaslimatha mbutho lomkhulu sibala silephethe ihlelo namuhla sivalelisa sibale eMaswatini ngiyathi ukuthi inkinga safuna ukudilalela kodwa nje ngenxa yesikhathi sivalelisa eMaswatini nini balazithi nini benkosi lehle nini bamalokotho nini babhuza kwezinto kamasibekela nini political igama lami lebutheka leptalwa ngathi bathi batali bami ngithembusi ngangathi uthi nami ngiyahamba ngiyithembe inkosi kodwa leyami lekona inkosi hawu ngiyithemba ngiloko masotla mahla
Maswati lamahle nina balomnyama baloshaya sibekele lehlelo lanamuhla ngithemba ukuthi ke sitawuphindza sihlangane khona ehlelweni ngesikhathi esifanako kube kuhle Maswatini nisachubeka ke nilandzela wona kumsakato ke wayo ke iKingdom Online khona ke inkundleni tekuxhumana nibusiseke kusasichuba nona liviki nisale kahle ufuthumele kuthokomele ngale kuleli langa ilanga lelaphela kubo matalatala la phela kosomhlolo la phela kubobhuza he Maswati antsini lethamele libeni beke indlebe ngoba litawubhodla ingani phela tindzaba temphube timnanzi ngoba simnandi ebantwini umcitho wenjobo lapha kwabalondolozi kusale kungumgadlela wayishaya wayiphinzelela indesheni embi kwa-Isaac Memo Magagula yaguquka icollege kwaba ipolice academy wase uyathithibala Dlamini ingani bavakele betife msakandaba ingani bavakele baphikisana bodvana bayibobutana bathi ziswaziland oSwitzerland wase sophakamisa sadla umntwana wathi nembala usekhaya eSwatini nemambala ke sewukhulilo kandaba tiyophatha yaphuphuka tinhluthu talabakuzonda komsakandaba salubavumela yeshaka lomnyama bashaya iphasi ngedolo bathi nemambala kulapho ekhona kandaba ingane lapho kunyathele khona sidla sengonyama kuyumila kwatshani lapho kuyawumila khona tshani kuyabe sekusukuma siphepho lesihambisana nenkanyamba vela neMaswati ko onke amagcumane etingalo nimemethe umfundisi wareni sathi insalathi yomgcoba bese uyambusisana ngumnana ingane sengumpriest omkhulu ohole isive sakhe ngendvuku njengamosisi bayibafakaza betive bathi nemambala eSwatini pulpit yase-Afrika yini ke labayatiko labangayishwa ngawo yemsakandaba ngoba ngumsuthu Ramoti Petro yathi kangcono lenza ukuthi selikhulile linkonyane lendlovu ingane lisala leheni liyacicila ngephupha nandzaba ka-2022 laselivuka limangale eMaswati memezelo elivangele emandulo olibandla livumela lithi haleluya kwayikwacisha imisindo nemisisi yediphamu kungulamhla sebabutana bodwa emagumeni nasemasangweni bathi ngabe lo moya longaka lokushaka uchamuka phi eheni Maswati phasi labatiko lona ngumoya wethina around lokushaka kulo lonke laseSwatini ingane sewugijime ngetintsabathe likhahlamba wayothi indawo unyazi lwezulu eNatali wayikwagcoba umNazaretha ngemgidi webungcwele lapha esigodlweni sakithi sakalobamba yineke sengcono takulibona ngemehlo olibhubezi kunekuva umbhonga walo ingale kunele kuvakala bocijimbi base bagcwala emakhaba nemasafa khulumani yesive seMaswati ngibathi bekakathatha msazi omnyama enzenzeni esadla semdali indidandidalele dide bafundisi nebabhishophi ngekufundza libhayibheli emshini wenkosazane kwayikwavuma misizulu kwazwelithini kabheka izulu bathi bayete silo saMaswati ngoyizela ngebhubezi ingani ngoyizela kwakho kuyathokothisa ngathi ngumntana kuqala kubona sikotela sapotela umtimba eheni uyafakaza uyacikitela ngathi entombi nayithatha sisu hayi wakhatimla imakhosi etive wafana nenyoka layivele liphatheni ulilanga ngwewedwa longangelwadle ngwewedwa longangelive ube ngangenkululeko yeMaswati 55 niyakhatshulisana msakandaba kanishiyani ulilanga ayethe wena waphakathi khulamisa bayethe wena waphakathi